be namene evangelist Ben blessing and Abdullah blessing Abdullah blessing Abdullah no hear me pa Abdullah ne hia pa na mo nipa no be bia ofria oba mo evangelist akwa bi yaja papa pacho ho te sen Yesu moja niti me asome ho ye amen awrade adom amen kora yemu na me shiraw so and so waje bro so on the KayB media have for native for ebe che wa dance di ekuta o afa Kristo ho ene amu ahodaso wo Kristo na ansa na obetua nkomo no so no se bisa wade ba akwa o kaya ama won sa wo chi fi Kristo achi ne we hu a ama wo ahotoso ama wo nya gidi we wurade mu biso obi ndi ewurade achi kwa obi ndi Yesu achi kwa den na wo kaya si wutirim sa wo pa ba sa wo reho so abambu sa wo kwa manimu a de na ya wo kaya si wutirim a ya hyew den hyew nkora se Kristo da ho edon wo gero asidanka Yesu amen sene da wo hia me ameka kire no kremoni bi ansakra kwa beti se ya si kremoni bi asakra aya me fendi agro enoma bebre na Kristo ade ne dia kire me a mintum enja sami boni din number 1 ensema oka kire me se nipa bia wo ho no wonti asem fi wo fada ho ana se nipa bi o hwe so wa wabamubu Yesu nka abamubu asem enkire me da na ba ko a hye me din pa ye revelation a Yesu dan ho di kire me osranim moon a ma me kon ando Kristo kremosum biem o Yesu di mu Yesu dan ho di kire me moon ogina moonum na ye brebe na ye dabe na wa da na wo ho ene mada sometime nipa bia Yesu be prewa o de fa vision dayem do sorry a de hu no eno a na be ye adwuma mawo okay bibia si hunam keke tu hu ne so obi obetumi kasa Yesu be gina o bra on da ye ne Yesu be gina o oni ne kasa no oboa so obia na ha wa Yesu very good badodo anu a ye vision pa okay esu da ye na esu vision ye wi mfiri da kose wura wadwim wakomam umoja obibia reflective wudidi kura wo kai okay eno kwan awurade fa so yi kirem ne makọ yekrom so aduro ya bo ani bi be se 5:30 na me come papa fie okay me hu ya ne se osane kase ni nipa bi girim o se Abdullah na me se wo ye den na wo kọ mu sa no se nipa ben no betumi aba munum se yam Yesu a etie frontier sa asem wo yie Kristofo amudi Yesu di agro me bom pai so nda ne ho adi nkira mu amen ka adwade ni na mu bejai ne se ruade ade no sa Abdullah hwefom papa wo Yesu di me hwefo no kramofo ina ya Allahu akbar na me classmate ba ko ya fani sedu wadwe ne wom na me sedu hwe Yesu na ruade ka kira me se Abdullah ka kira me se dia wo mo ye no wo mu tumi pamba me nchen Jesus Christ di mu awurade fam we na dem akoma super me hu masra che kwa se me hu se nkokọ dan I'm telling you me na me catch you play na Abdullah me so bibia kora me se awurade ade nti me pagya community a me se hwede Yesu ka o se ni omu ye omu ntumi fam ma me nchen papa me na me catch ro Yesu di mu o se di omu ye no wo mu say wie no enra na o sadi na wo busam se community be ko heaven wan hwa omo nyine ye no wo mbibia be kase omo ko heaven na Yesu na oda no hadi che wo se dia omo ye no wo mutumi famba ni chen Abdullah ka che wo se me na me babiem wo mo hwa me kwan Jesus Christ di mu osani muti eno ne ade agina wani so oh me no kase kura me twa picture se no tie na ne bufu afu oba second time no Yesu wo su ni ti wo san mi sei wo sa Abdullah wahu ade akye o sanda no hodi kire me hu Kristofo a omudi dwa omo ton ade wa so dem awurade saka chem sa Abdullah hwede omo ye me bra ni na achi no business Abdullah wahu omo ton toma obi ton wei se aka me sisa Kristofo bebre awurade sanyi Kristofo so de o so wei me ba mba beto omo sei Abdullah ka kire omo ntina ya me sam ni na me kan ni panti ase de Christ aka chem da me kan
way on pay way ochiri especially about his coming and no that shama pa sooner or later bishop mean that now yes we try about any time but who is several times dear man master gina di pa sellers me catch you say me come testimony and then your testimony yes yanko obi oba catch you say wo be yesu bia ye de bia oboa eno ma me Abdullah ma fam ma me wu ya meti wanim ha no bibia ne ho me suro biem emu ba ye dia one day ni papa frame say o petro na waje aton no na komedi wo no wakoto baabro na wonne makra yesu ba minimi unua mu ina akasa ni papa okoko 4 acres e wo nya krom kwan so na oni minua mu ina akasa say munua na kom na de no wakɔdwane Kristofo no preach wo kam no ogigi skadi me di sa kokko no me di che no no wasan yesala mama bibia tete wo ni Kristo dontem da bibia no wa chen kingdom me Abdullah me saka me tie ene papa from so aduro sule si papa kom na de no wagya petro no ton wo baye manager adwuma kasia wo dem se wo so hu Yesu dam na wo bo ana be se ya do ko ne ko hwe wadwum wa ankaforo Yesu dim na papa me nyare ma hu Jesus osum nkase obabiem osum pese koko 4 acres no me no system sin na kasa se ye fa ma na tine fa bi hwe wo ma na didi na ye sala mpapa kosi single room 2 ewe kura so ye fra on krafo obi otie mi bia mpapa de me koye afa me fiakra mpapa ye kura so si udani ya twelati na akum na de ma me koduru ho a makoma me hwe is edani side papa de kata bia so ho na de Quran atoso na de tasba de te se rozu na omotwe no na me buta Jesus Christ hwe ye batrawo ba ruade se kan ho a anya mu ye Yesu small boy too ma enti me papa dum ko cheche krom wo ina ahemfo me ba wo ina ba ye me kokko nu me ba wo ina ba ye me kokko nu na ahemfo no so papa wa ba ye wo papa kokko nkofo tidi kwa se me fa Yesu se me fa kokko nu o na to adwendwene blessing ya se ma me ka kire wo no sabere so kom so de wo ye na wansi me kofo bi wan ami to petro na dem mitimi bokro no 3 million 5 million connection ko a ekwa me fa so me gi adwuma ba beche malam Josh total de wo se benku kase no ekwa na me be gi adwuma fa ho ni bere mu ansa ese ye betwa asi dabi e wo ma me be ko na ansa kwai ana me papa jam me jam papa kwan na me be dem ho no na me si Jesus ewade che otumi me fa wa na me fa kokoi o si da e bom pai na me dae ye bo be se wa no so sori bom pai bom pai KayB bless me bom pai sa na me su ye bo phone ewade si for bible no ko preach okrum ho mintam kase that's my first don't broadcasting ewe kura bi ase kremofu so ho me papa dum ko cham se me no me baye imam obi ani Quran timi ko na ye wo mu de jadi jida marhaba akwaba kazo alaji keza kan yimu sallah wallahi kazo e kwasi mi free mi gwana kwa he se wadi se di wachi a aya na me namna me hu Kristofobia me ni atete ena Kristo ni kwa fare so bekuta bible mudini na gumu phone so tami bible when my start me so na wadi na bi kremofo tak ni kremofo so atiem Allahu akbar Allah wadi se fa ho kai kola de fam Yesu bo munyi Yesu ndio Quran si Yesu bebebiem bible si Yesu bebebiem mamba hakwa mesi munje wadi Yesu ndi kremofo so atiem nipa me papa di makose m koye sala hwede awurade adane emba omo prani na obi atinani obi am preach we kwa so sada the one who preach say alaji ne banwa alaji Abdullah ne banwa papa anopan mi wieye na papa bi ye fen onma kwa me akom onem papa sim ko jade ye ti kokonu e woni nchen timi ko ni nchen ko fo buru fo mi twemu a se alaji ne banwa no preach ye no alaji ne ban
na me kɔ bush na me ba na me hyekremofo wallahi sule yazo ya samu ne kunya obogu ya ni mu ase wɔ ha na awurade aka kyerɛ sɛ kɔhwɛ wirem na ma kɔhwɛ wirem wɔn betwam an ma sɛ sikwam me life ayɛ stranded wɔ kurase hɔ hwɛ mo de ya wo mo to mo ti life I go dance yen dance sa me dance a wo besu ye de akoma ya dwen ye ti ye bibia ye de ama Kristo na no David say awurade wo twa yir manim wo twa yir machi ahifa no me fi ususuma kɔ me ni obi a hwan na support me abusuam me ti kokonu wieye kokonu gu apaso saa enwo ye one day me to na olma bi bae o si papa me ka say praise the Lord and assalamu alaikum o si papa ka say praise the Lord o si praise the Lord na me say hallelujah na o si yawo na Alhaji Abdullah ne ba no na me say ne ba ne say na me say mehu mu Christ no o si ba bia me kɔ bia me ka say o ba biem ani twa motimi nka o ha no papa ne yema tu o si kwasia de beton o ha na me say me kokonu wo na wo hwe a satan na ye wukuada no so Sunday na kokonu wo ye me pese ye bode wuro wo nkurase ni na me ye matter sofo na wo be preach yan na me say no na nti na me na me kokonti ko bode wuro. Don't feel shy. Everywhere mention the name Jesus. Na dibi ni osoro ni asase eni asase ase a tumi di achiachen Yesu Kristo din. The time nsunya wo bi call matters for so dem na kremofo na te hint we no mu church ni we no mu ina ya man kremofo Allahu akbar takbir wallahi sule no mu na masi fa wo m kom papa nchen Abdullah begu ya ni mu ase papa asema me kacho me ntam kase nu chanya nsabi na edi machi a ka kura me ntumi mfiri ho ye po asoro no the matters for bebre wo musu papa bi do su saa so ma hu kremoni ni be yin se ma oka ma hata koko na awie na maba kaswa me tuan ma fast ba ko ba fa nsule o to fa sule na nasi me frost ebresu eduru oh na me de ni koko sika ko ma so ma fa me de ya che asem ban biem bless me do one papa hall ho aye ma mi nua me di na chi ye fa ni Yusuf one mother one father ono ne ya ye ne chiame esifu bi se onua ne so o ko nkranfa akura so den o ko ye ho asema me ka so abofu ina etie ya bo me tisungwa so many times bien to me kura de me gina ya na me gina de ma hunu me firi ho anyeye hwa Holy Spirit so mu hwim wo ya maka imam wo ya de untumi je hu da wo se na besam wodi me kura mu obi ntumi je mfiri misam Musulman man ko yesala bisan so ko yeden sim ko preach say Yesu ba Quran chapter 43 verse 61 ya twerɛ hɔ sɛ anabi Isa Jesus ɔbɛba bi onma me boa ɔsan na saa de na me preach sɛ Yesu ba no pɛ sɛ osisi mi na me kɔ no Awurade ka kyam sɛ ya fa ɛdan na ɔpapa si wa ɔkɔ dem no fa kin no gu bɔtɔm me fa kin no nti ɛba ne sɛ na Awurade si yikin no wɔ bɔtɔm fa ma ɔpapa ka kyɛ sɛ kura so ɔnkɔ obi na me maame wuye me yi safo no pa firi bɔtɔm so ma mo fa mo koko mo ti no 1 year se papa bi o de ato me din 1 year bia na mo ti mo koko Yesu no da bia me de ko shell amen Yesu di mu ti papa no ho o se me de ko shell o to me di sesi a amen da bia me ti koko e wo Yesu mu da na ye 1 year o si sile sa no ka chem se ma sa no me ka kire o me pa koko bia biem me ma me asori sile sesi a waja wadwuma wo ya papa dia ma o se fa hwe nkwalai waja na wo be de santi ye din ensu Christ and friend no abehwe me down me na ja pua me background was a medina nanti me ba me say Awurade me didi na me fuka na me kogina mu a me baba ko ye fe na awe Asha me tuni din Sandra sesia na ma me ka banku a ma de na me dibi na me wasika and then me come times morning ma kusem my calling kukuhwe ase amani amafam one day me ko preach wadoko na me tagape meba afi kokoni agya firi misem aka me ne Christ say wo se Christ nde bia obeti ene obeti ne yahwe attack upon attack na me ba no yi banku to diko sie ye ntimi ba e no o si daddy ye banku na ye ka banku na me dibi asia ma sa na ma me akotete don na chi
When we say me bande bi odu banku bi on ka say me na me hwe mu magya salenti efie prayer ya de pra no wakotete do na chi takora no kuta banku no ntimi bu banku na akokọ back me wi bi da aho kirenti na da na me wi me ko first ka wa me di bo banku no bomu a na me di na akora no kutem me ti mani su prayer panyaw kwa sia me na me hwe wajja wadwuma ti sei na wo si wajja sala so me na me titi mbo wiem ye banku na di ke me si moja da mani so more than 3 months na me issue that Jesus Christ di mu awadi se mo no Abdullah jano wa mo ni bi oh havri ya kwano kwa tisa wo bo ho asanduem the first na ka ba bo ni bi Jesus Christ no nam he kura me imam wo betumi ato sa bo imam wo betumi didi matam kura afa maba Kristo mti Kristo ye me training one year training a make sure training ahoro wa Yankopon de ye wo de say afa ni ye hia ye ko ensam no me say wo du 1 year me wie ha ya fana we Alima fosi Alima me no am say wo sto na wotimi kura yemi ana me ye ma wo na wo ye ma mti den no si o ma me ni na me ko to bi o si my haram my haram say 2 good years mam fam hu kan kura no one day me ko bom pai aw machi me ba ni aboba ise 2 na me so nu Alima fam ko la brim age of 19 years na me no nyam papa ye ho ade ma me ade na wo yam sa ma hu Christ enfiri me pem me pa ni chewa me bunko to jo yin na nanim se me nipa wife ro on ho manim odin to machine ase twam na me ba me dan so e chema ho mienu babia me kwala ne da na babia yansu e da me dempa so me ade me da wase enam wife di ho ba ma me Yesu me da Yesu ase wa me kwa ma me yere di ho ba ma me me timpa no so a wakofa me kwala adwun so na ye de ni na me ho yo ha wa say Muko Bible school 3 months I was a prophet course we betumi aye o hwe dun so gu so na Quran say wo dun so oh Jesus Christ wo dun so entir kan mofo dun so kan kura na wa fa buta wo ko dun so na wa ho ntem ma bia kan Quran say atamu da du a na me for say antimate do gina hoyi o dun so wo wiase bro ba wiase na bi kan ho na wa kokoro na ewu ya ye beyi brunsam jem te say blasphemy di dade ato jem ay kokoro no ye dia pai no ho ba bia dun so kan wa asase so according to Quran wo ye de ko heaven mu de moye na mu joku na ye dia pepa dun so na e kan ho asase so na wo ye ko ndo mpam no asa ye de wa ko heaven e na me kai say Quran ka sa akoto bi na kan ho no ye de gar me de me ko heaven e say heaven ko bi yes and na ba me trim tenetina omo ko dun so wi a na mo de toilet kura ye hwe dun so de wo bua kura ay haram yes na dwini ni ho se dun so wo yem so what ase KayB sana o yem na dun so ni fi no sank Yankopon o yi o yem ko yesala o pa o yem o yi dun so ni na so akọ masrachi keto na ba no wo bebre wo yem daniti to wa sendu ya nesu atete bena ofe muda moja preono weya sabo na dia people enti na wo yo oda me siasi papa Yesu nshira moja preono onya sampo na dia people God be kunu ni fam dade enti na wo yo oda me siasi oh Jesus Christ my oda me tiasi ye oda me tiasi magic onido uyedru the richest love of Jesus Christ yeah wawada oda me tiasi safo I na me kai say Quran say dun so kan ho a unko heaven e kan ho kutua bi o na ye de nkola de nkola 4 me so me de wife de e miss flashing
ye dia mesi pa na ehwe gu mi so heavy gate na no kwa me nduru did e ba me timi se mekunu anadweno a timi koya kitchen Jesus Christ na kitchen na afre ho na me select one de sharp pa na me baba ko me bakwa adwuma first me bakwa adwuma no so ye tea mami ti satan ya bobe se 2 to 3 no si daddy ade no wasore wo be tea membe ye ma nti obem ho no si daddy wadwun so ho ade no ho abon dwun sa na so mami no wahwe adwun so agum so the sakola no okọ ye bedroom no to them was ma na da yo se na wo hwe adwun so agum so ti me pagya sika no me jona me su na wade say Abdullah makoa fa sika no to me gya sika mu o se me besu asem se wade busa me o se dwun so na me mogya no dey na tumi wom ne so wade mogya no o se fa to me di mogya na ajewo enye wo wife hwe Yesu di mu kwanya no hwe David ma ba no kra se wade si ni mogya no ti o se mogya no ti dwun so no enye bibia kra me mogya na ajewo me fa Yesu mogya ndi agro mo mabubu agu tuam amoton no mo akoto Yesu ho mo goso anton ade achiye mo afihwe manim di mo hu na kan ni ko dware ye makosem na me ka kire mu no awari se fa o sanka no se awari me mate me fam sanka no tibi da wa wianu me anapa me da wa na awari maiden me timi phone na bere sa kri na me faye hwani a osma mampanyi mres Abdullah ma tu nkadama wasi kada oboto abani pere ba sami ne banwini ikekada ma sesare ma me saka wono ma de ne mohu satan no wadi ka sasa wono ma sheko ma to ono na time 2008 afa ne call na ba tidi yankopo ba ka chem bia me kwachi mata forest ekoda ho ekobom pai na Awurade ka chem se obeyi nipo obeyi na 8 no ye beko away second round ne kwa yankopon fa so yi kire me no quotation ode ma me na me ko ma atames osimi so wa atames nchen ani yesi mi sori ya na me ko to bible na ma ko nchen 2009 5th March me wiem frida no me wala badi na me nja petrol ni ton na di Awurade yi kire me nie me dachi mata forest obom pai sa me hu yan se me wa America let me say Krobeni won say hi America na bofu mienu ba mchen or say you a man of God let me say yes of course no so you are come to test you whether you are a man of God or not blessing one mo de sekan esi me say we one mo pai sa me de ho na me ka me vision me ka me normal sa na me do me sire sa wan hwa baka say mabodam you have to get your own personal Bible as a man of God wo de ho wo be ready concern between you and your God and na to gidiem say mo ka Abraham de mo ka Job de mo ka David de ono ne Bible no ka bless we de we Jesus Christ then I so soro atwa fa very good of flow no book when to me can come me book me own personal Bible between me and my God and I'm going to dank as you say yes your power you say you are a man of God mo ya lesson okrom nam say yes aka ni petu o si yankopɔ be che onipa be wini and obo free me chen me tia say ndie bia tiem Abdullah me ya me hihye mfa na nado ho ma ya me hihye afa atamre so ho manum asem nie sa asem na wazaya me di maw wo kokɔ to kwan wodi fo yenjelu me Abdullah na me ka kire wo bibia no to a okuta sa asem metra gu hankima ma kaka obekuta na wo de kɔ many team in me sorry I say me di America more than 5 days I just 5 minutes per what is me swap of some so say what me dey na meko nti me kwa adwumam ena ma me bi oboto petrol satan me nja petrol no to no say obo NDC duku na say ma assalamu alaikum wa alaikum salam petrol mark na wa zibanu he ne Ghana say ma ke NDC ni was ni NDC ni say ale agam ni kama election na anyi so wuku yankopa ka chem say election no umba yen 3 times atamis no bo wini wo gina no wo yodifo em say me hwe to tratare am hwe no wo se fa no mama me se bema pa ya do beko professor Miss wo ke na wo mu ko run off no ye bo first one na na ko say 49%
na tamesi ko 47 so obeka ya na mesi krom na ma hye nkom na ma fa huromi mesi agapa otrodifo Abdullah wo mu huromi sa na ma sa ko bisa me Yankopon sa Abdullah gine ho a men ma sa maka no ebebam enti ebam wie no 5th March mi guare ahomache wa adwumam ana before na Abdullah sa no ma sun 00 nko a misu minim ti membia ahomache be se 4 na me beye ma camp no ko du petrol no me hwe de ya ton liters bibia me de go bukum no me na asan frɛ na me fire so me ba Abdullah ma fro da ma be na Argentina mfa zi papa onu wana mara mampanyi mresa ma ti de kere obato aban pre ba asan me ne mawini ye di 6 na ndu 2 month kura 5th March 2009 Abdullah me pede mu hu zi pa e wanyi fa na papa mo polyclinic total filling station all about apona na amna aba papa ma ne de na me bai ma apon o si twen me swam wo de car abafo abrem enti jo so de gu so no wan ka bibia Yesu ka choro se ne moja no mo duru e che ju so ti afiata mos na duru no se ofro sa brand ho very good it was what the car e be fa osumam ye de car be fa me na so for the etini se Ewurade okasa aya Christopher muntie Ewurade ndi first okay sada no ameko no me wo lazy white bi e wo fie me sheda me kwa adwene Ewurade si hyesa lazy white no ko so obesuma ma ya be pam ya komata mres na wonim ne enti o menim de enti o me hye matare Ewurade si me si for lazy white no fine tata me to kwese Abdullah me suma mo de ka ba for abrem me pede me hu life me yes sala sa ya wo me to kramosumu amakwa Arabic school awi police sergeant kwa me ko office da yes until me no man pani na didi life me na me ka kiro to kwata mo office ma kwa ni 2 times wo dem me ba papa no ti asanka me ni Ghana ha madam for pa best friend parata me amachi bia no afre me Abdullah yar bompai wo so fo mpa bota hen achi ho na bompa che Professor Miss me wo yan me ni pa Ewurade so awon chen o dabi wo menti wanim ha kwa se me wewu a wadam sa me mre sa wo frɛ me nwia me ye ho adwuma sa because ma me ka every work ntimi fam obi o wo wiase the kan me to sa manager ba Abdullah can't you go home na me kan obi ase ya de car Africa se be frɛ me to na Ewurade asem ode ma me no wazaya me kɔtɔ envelope na me twiro ye na me de share envelope mu fine me de kɔma Professor Miss Tim wa se castle car I was double road tim se car na twom sei na me say ba won be fam yakɔ no send I say yo papa Ewurade Yesu oni a nti hwia na me kɔ baby a ye change ye hunum ko bu nkotodwe Ewurade me de wase me kɔ mampani hɔ e o castle me a police sergeant kwa me gia bi da Yesu kan be park wa na me show inside wo light na ba ye de Ewurade ase abushenti light na ba ye de Ewurade ase light na ba yes enti ye beto aso ena kan ba no so Abdullah wen me pa Abdullah no matter how your condition, God can change it just seconds. Who are you? Yes, you say your bed, you know, aka. Dabi. One day, no radical chance Abdullah, let me preach all about how much. No radical chance Abdullah could just toilet to you or she could jump public toilet to make some chiro. Let me come could you say Radimaba. Or say, from my from tea. I say, I catch you, a pahu, and ye, fasunu, I check. Imagine from heaven straight na where ni bam so mtimi me gina gati fu bi antum until say Yankopɔn be yi mikra o sa Abdullah wati na msemati metwa so me ba fie na Ewurade ka kyem say wo wanhwa wo wie be firi timi be kire wade a wo wie firi sa asem na me ka kire no enu na dem bottom pa cha obi sam say no ma bia me kaya o se asai akachi apa ho ache mfaso ne ho enyeye sa no ma nyina fi bonsam ma me gintum na Ewurade be say for example o se na asai apo wan kam nyane Lazarus ache anka ma sere wo ye se Ewurade mate ne bu nkotojo o nanim me ba fie no Ewurade ka kyem say Abdullah wo mesi bi o che wade o P2 ye fensen
Mr. Papa, yes, your friend, Miss Mensa. Also, we always say, I was saying, Mr. Radosi less than. We always say, no, Mr. Radosi greater than, or yes. Barbara, my choice, and me training in fact, yes, I'm much, Mr. Radisa. Also, we have to say, Obewa, no, the Nifan, me, my wiper, me jammed them the Radichami. Wiper. Yes, no, Mr. Radisa kind of wiper, or some mamma Abdullah wiper. Uba say, no, the Nifan, me say, Ubewu, Minwu, Ubayare, Menyare, Unyasika, Ubayasika. He said, we are greater. Yes! We are less. Monsieur Jammy down the Radipam, for example, Machonina. Timijin Kukobiantum. Niti Papa Baya, we saw Shabdala, no one, we say. Petrosaya, Bokrono. Do baby some assistant, Mr. Bia and Ra. I'm not kind of Bahomia Bokro. The manager Baya, Abdullah, what's happened yesterday? I mean, he stopped stealing. What's happened? Some car from Castle. He said, need you. Did you steal the car yesterday? That car from Castle. Is the president sent that he should come and take me to him. Abdullah, you are going to president? Yes. Well, that is yes for you people. Atamos. One of our professors in Kasachami. And the Afro Kamikota came on or the call mammy at Amizi. Abdullah, man, I'm a swan from Abraham. Obiso assembly our canuma, man, Tano. Papa Shuman, Massa, what's happening? The president need you. Them to your sponsor of a family. One can say we bishop Samson. This is a protocol. Papa, baby, yes, you do my corner. Jamitia me panasa, me didn't want dance here. The Jamaican, so maybe my church of papers. Nina come to me testimony, baby, I'm a preaching. She's a mother. No young man is Susa. You do castle, no, do call reception. Then to quiet Muku TV, so now your time I had to ask you on your friends. Wrestling. Yes, no, be a shabby. Then could you know, Omoshemia, Bianca, a crab, and ask we be a Namami by or the present visitor. I did be a card be what better come. Present visitor. A phobia. So you are welcome. I'm from church. Baby, I want to know one penny, baby, or to go who be that. Walk cast work again. Maybe you can't tell me, Mrs. Obama, and now we Elizabeth. Yes, Nyan Bakuto, we have to change the tibia. Was this such a Obiaba? No, woman, me say, woman, me come and transit. Me call me catch a prop, me say, you be woman ready. About me, friend, Diablo. Me bam say, so for your baba, chair, you wait for one payment, or do a 50 Ghana. Sir? Yes, you have one to offering. Me preach here. Yes, indeed. I would rather say. Oh, come in. Confirm my miska. One papa be by. Are you a Pastor Abdullah? So yes, I'm the one. Come, follow me. And you come up of some mess. Papa, Menante Nasisa. Say, Raddy, baby, out my body, the second heaven in the menu. What the Naka? Baby, I die. I didn't go see me. The casting you could go. KayB won't be pay. Yes, me na me catch me ma call her several times. Dobia a dana ya dimba kombia da question na ba ko tim ko tunko fo bi ho a no mu ina sore jame. Sa ni na na camera da me so ba bia atamesi wo mo hwe me. Me so me du ha me Bible na no me biem na me read Genesis chapter 41, releasing of Joseph from prison. I'll call Pharaoh and na me kan e se me kan ho. Baby, I'm a cobia, a dynamo coming, Nimu say, I back on the where shall I hear? I even had my way because I need to be on my jam ho, who be through ho. Cophobia between me, Tiana. Are they? Share a fay, me do baby. Now, get back on to say, Matrida, ne boy back on me no more. Don't do a channel, me do a paper massa, no. The mission my toy, Libya bottom. I'm a message, so I'm the bomb pie. Into Miami, the amateur. Omoda Debbie to me. We now come quincy one bottom. Quill, bring that in. This is a baby, I said, I debut the young cry. That's what we go at a miss to come. No warning now, who are meaning a radical chance at a miss and be a three, the minimum of 4 years. Yes, to demo, minimum. Mintu and Numhako.
me so obi opa Ghana ha bi opa ntra de nti akufa do mbu ma na e chemachem ni na makom headquarters o mo de jeti Nyankopɔ asɛm asɛm na me kɔ ma Atamis no vision me na ho o se fa asɛm no kɔ ma nana na me ngina so no me nta na chi nana yo no obu man no demons wa me hu akufa do hu wom no muru me Abdullah na me ka kire o ne demons na egu Ghana man yes me na me ka mu so ina say ina ye kwa me nim ina metum dada musu sa nso asani na yes obi antimi stop because they have to reject the word of God. One only me now, so for one from so for can yampa, I'm saying, can minty, sorry, my papa, Minda came with Mumumi, Jeremiah and Kaway. Your body me now, winning life, become head office, life, me and you. Now go from friend out with the man and from Sa, from Secra to Coco headquarters. I don't even say me joku, me mean joku. Oh, my few. Then we are Tamosity. Then we are Tamosity, me call Abdullah. Me do a woman search me call ya na me do baby so you know your nation hono so o ma yini na to me phone na bibia ti me do pepe no say me tia me ba Abdallo se bibia me na bia papa no hwo me ba Abdallah me an me so me an na do bi e pagya kwosoro na unfortunately ba ko bi de do bi wo ho o me frame say me ko no me ko so do no abie me ni me say wotia wa do no na abie to me say e wa de e ka me ko to fom say do no abie sir I mean I'm catch do no na bia no ho ka o ya to fom me to me say bia no say bia dada Jesus say so mu baka so hu bi da oh okay yes oti ase oye ma tu Abdullah no ma say me su Abdullah mensu me yin pa kire wara no ba ne da me hu da obato abane 3 na me na ma wini me kan ni na kire me say wa to abam warren saba o say han say kofo wa aba obato 3 no more of candidate no me hye nkon ewade ka chem ne bottle paper no abato no do 3 and 3 a na ne sister bia fa na adwoa ye ofrem o cape coach kura osofo uyo di fampa papa ne bibia ye 3 na ne sister confirm me yes na me ni so ntwa 4 years onye 68 years 3 days e beto so ntuma wu ye mama po ba ko edam adaka mtesi am di pam shirt ina ebi eguo ya tundi sasa ye ma obi ya did that in the bodyguard from Abdullah me so for show papa last ya did that machine na introduce for ho ho me wan from we na me ka kiro kra crash ni ma ye emfa me ho me bedu fie pepe ira no mam Abdullah me cho bibi kaka me da to me urade see me fa se me bro Abdullah dama na me say an Atamis ni Bible be se fie ko ba bi o gan we e chi red kakraka me hu Bible bi da obiem satam no papa we na woni chen kokwa odo ani da ho ani da kokwa ani da yes no adam papa oni mi obiem to kwaku Abdullah ja asem bi abram me yin na yan kan yin tie asem no wazaya wo so so ya me pa o Abdullah yakọ America fampa bota ba bia no papa ba ko amfra me on kan kire me Obia your council. Hey, Abdullah Sami no mu yedu. I'm say we na Awurade se me fam ro. Na dey asem. Ni me fan to rough sa. Ma kire. Sam to rough. Me fan to sa. Mu edu ho. Emu odu. Wonye believer. Me fa sa asem ma wo be se no. Me we faith ya. Na me dia ma. With that faith, you can't hurry that word. Abeye adwuma ma wo. Sam me ye adwuma. Me ndada. Awurade ama Isaiah quotation 3 wamam Jeremiah 4 quotation say Awurade da mam ya me di ye madwuma nti me mo mpa nche me refer God me mpa boni me throw challenge manu Awurade na no ka sa kire me respect it so you on qualify for that's the prophet prayers nti e bo mpa he na do me refer God because what can be what promise me and I made it down me fi Atamis oba sisofo energy we fa toku bensuo se ya fa danfo de biara nye bibia na aka kirem me ba metia no na 10 million 50 no tunko a toku bensuo 2009 5th March this time 10 million is kaketo me ba fie pepe no se me ko hadan timba hadan bi wo kaso Atamis ma mba kaso first this can be true me ho and do best a week minimum ba ha down kaso ya fe mani afura
When you fra. Some see me come akosam akire mo. When you fra. Mani na afra na me hu ade no. Sofo se na ya me ya no, edwa na edwa me ntumi nda. Ma afa se ba ko ye fen Latif na me ko fa no so me sem na edi me pie. Efia me be ha ya ga bi wo ye fen we moda. Sofo no ba na ni afra, sofo no ba na ni afra. And therefore me hu ade. Se ruade ne ma den, ne ma kan asem. Me ko fra hwan. Ye Bible se no be kun, no mo ye den. Me susa ne ma fa se wofa na wo ye den wofa ye sala na na mo no mo ye oseyo na na no mo ye oseyo na na so ntie ma wo ye sofo no wofa wo de ye sala na me ma me aba wa wani afra wo be den me sante Yesu bobie mani wo de mensu na nu na ya me ya edwa na dwa me tumi na to one day me sure na me sugu awade so pa na me da me bed no so wo ba bia me wino ba ko na livers no ma bie kakra me hu asa light bie etro e wo wino no ma to mani so. Believe Jesus. The situation be won't be or the seconds never you. What? So na me ti voice e wo light ni ma to mani so no ti me tani mani a la light na ba me tani copy lo fa na aba na me ti voice wo me say Abdullah me si me huma boro hoda me si me huma batim hoda me si me huma batim mani te Munyi ya medina ya Motana senyo manu na uma bote moda ara o sibiano ya me huma bro na oh Jesus oh God afi mani nati so ya no pa no mi dedam wo awurade mi de wase ma fa Latif wo fa won nabie ti mani abie Latif ji Kristo di ma fa se ba kwa wadi nka sakra no mi ho miracle Latif okwa ma to ba Abraham wa sakra ma fa se ba kwa awurade di ni sakra no mi call ni mu oni Latif mi call Bible school ya modernation on oba bi obi antumi amabi ho mi se osuro oso wo fa ma fa se ba kwa fensule oso wo fa betuma sakra na normal na no wa fam ni wo fa yesuro wo fa wo de wa fam hu ye no ye sakra ye nim de betu yen ye fa ni sule sesi a afi e wo mu na ma betra mi din komo one day that I miss sign invite me 25th May 2012 na your holiday Abdullah ya kase phone do achel bram ye din komo papa afi mu hasan ba chimia mo wansi kokokura me ni bi na tare wo hia me cha kwata me so obiem se wade me Abdullah duhan wa bot 10 o'clock anapa me pede ba me yejiji ajoje mu bi asijar Castle mo amode mo boy ketinketi aso Yesu nu Yesu ye Brazil no wo bam no wo ye na tu no so ayi wa tu en fa wo ti bia wom oso obo wonti no bewu ye se Kristo for do mo yen say wait tini how ya chi say Yesu mana wo papa de ebo na asenuem ana wari wa kuntan Jesus wo mo da sani bia a obagina di me Abdullah na me ka kiro na me kwa no ke blessing minya atade na ni ti a me de beko castle tumatare ba ku bi na me de response ni bo nsuom na me de twetwe ani na me shu na yu alarmant sa ya kase 5th March na yaba 2012 almost 3 years na me nim se papa no nim ko di nkra na me nim se the time aso because na wada yi a kire me preach wa dayem na makoto me kwa kura bi ase na makoto Professor Messi ho na ya twimoko na twetwe dokono agu bom ya de asi nanim je na bia nim tomatoes mokonko a enam enka ho na nipa twa ahia no no wo mu na esu o papa nim nyamfo no odi moko ati sei ade no munya fo ye ma no timi pe no me papa no oh me ba Abdullah na haso e ne papa me preach na ade no ma mo ye fo ye ma o sa Abdullah ezi banya mo kondo do de medi ne mo mo a wo twam ahie wo rusu da mamni di onso no ana mo kwano do Jesus dimu so papa me what papa nta ma so ewade
Sada na me so da na anopana na ofrem say papa ne time aso na me do castle gate na no me fika we independence o ma attack castle road no na nsuo start sepeti na me nsuo no wa yam futuo pa na nsuo nso apeti agu ho papa na me de call mampani ho wampamo oda me ba me do first run about e we inside do soja ni ba ku jana police ni ba ku jina ha and the police no mkocha soja ni so master pacho good morning go back so why na wo kwan so an pen no mampani frame say member na yenu komo wo a show soro help for man and the police no odin kan kacha soja ni say come on jiba me na yi saka on hwe me ni mabodam me wi free da yes hu o se se okun twemu a be se wa hicha ye be se wa hicha wa Jerusalem o se se okun me mabodam na kona no prophet Messi frame Abdullah achel dodo adu hinfa papa mabodu kasiri sad na me je soja yiku na yimina makama se ma chema opero makwa ma meba o so wo twa wo jingu wata no koko bian kakra na boni ti fa kirem na me bian kakra me se wunyam tamri a wawie me nsema me kan na de ofri yankopon na me ka me ni sofo wa asase so amaka se sofo bi se dabi na heden ana me hwe ni din fa jokopo ata saji daddy Abdullah ehuni dina no papa me ehuni din wo fan joko pata the man brantin the man no ti na nadwuma abon gina hwara me swam wo de car fi car siri sada bafawo gina da ma wo se car sika wi car siri sada wa papa me se me de car ma wo bafawo wo so je ni ba ku fi car mu we besi sim we ko gina ba ku na nem kem sim ne de bibia tar ba ku no koko so please I don't know say ya ina di please I don't know please I don't know Master, you are the Abdullah enter the car. Omayinedi. You so jennifer for Begino. Mr. Wadibamu Watafa Shusu Wenim. How to tackle Jesus, how to walk with Jesus. And Unaka, you walk with church, you walk with pastors, you walk with elders. It's not Jesus. You can't see the image of Christ. You do conforming as you see and you who Christ. And humanity, bah, you need high priest. Now the high priest is Jesus Christ himself. So be ambran. That's right. Miduha. Oh, Abdullah, Achel, Bremian Gidi. Abdullah Tregwatin Tinodo. Yakupon you are mono. Yakaso found Achel. And that's it. No midu and Missuya. No person miss. Yaren Senayan, Papa and Nimi Nayano. No Mr. Misu. Abdullah Monsu. Mankuna Mido will be Shasa. Yes, you did move Papa Miss Nakachami. The Papa last 4 years, me ban and them. Abdullah, Yara what the Yamano. Sister Masamu Yara, Timuan I then Mensu. And I miss it for Brenner for Sabat Mudu. No bomb pie, ma'am. Won't tell me for Adwa. Abdullah, but for Yet Ban Brahen. No Mr. Misu. So Jaina, or Adam and Mamma way energy. Papa, Babu see him to Baba. Name Ponam no Baba no be. And I'm a bay, you be beji, what can suffer be no buy. Dabi, Papa of San Fanatarian. I draw now for your suffer, Papa. Suffer Bianco Becker way energy. Miss One walk friend who abam why you were home. Me 12 million years now, it's not been so game by your moon. Or buying your one at time I can't sing it. Also, Pastor Mrs. Gino, I will follow Ban and Boon. Or what the moon said, Pastor Mrs. is the man of God. Sadan the moon said, yes. Also, all Ban and Boon. Who not type of paper in a Buna in Tia. And what are you pen or Pam was the show? What was says I one first so you be Abdullah Shataribia, what one ye. Pastor Mrs. Locasatami, yes, you did. Abdullah Shataribia, what wrong ye? And Panahin will be doing about damn all Bamenchan. Eji get nan one in Panahin and Impebia Butcher, I told them milk or my pain in Canada. You shall not appearance none a Buna in Mitia. Coffer pick up no one. No baby or the American Rasugun, Colodum Kotoko and
fogu bus car no mu oro kwa fa koja no kwan goodness na me tata me sani mo na mo bag de soje na chi na odugu car no mu a me say God you are great ye wie bibia edidi wie nu no tra na me bo mpa ma no na me say papa ne time aso me fi ni chen 25th May June o sa Abdullah ko pefie a we sewi a wo ton na me to ma ko tra ka so nti dem say daddy my advance na wuntimi tia hweso mam o ko pefie ntim ko ho afie bi o pekuma 4 bedroom no Osman sister no be hweye do hweye no me say o say August o ba be twa ka bibia mam me fi ni chen 25th May June July papa ne team anya easy Totia no. Metia no, me shede more than 4 days me pie ye. Ana pa no ba adwuma na bodyguard frɛ me. Enti wo de me ba ye lodu mu no aye ba no. Ye si castle road be pa no obie we no. We convoy we no we no. We can see so we no me say that's right. Me so me di president ni bi. Me ka say me say me so me di president we castle na me castle ka bia from what to doctor straight. Na me hu ba me wife apam me. Nti maba me to uncompleted mo kaswa me ye den na me dem emu akofie nti madam fu be fan kwasi o baba ono yi miti ne honum ko yi muni na gu ho na kan be si wo pa ma we market kwafo ina omu se aban kwafo to bia yi no mo ga omu ya me firi same matro man yesu they not me here aya na kachi asai ma wari apa ho na obi aka cho se wo de yeyi wanum nyam no ye de ama wo sister apia o wo de won wari for where me ti sansem na ya misiri afa maba ma hyehyɛ mo no na me ti an computer dem de papa na odi efie ni ma me no makosem papa nde fom me di shop na me di do na emu na me ba yare ye minum so a na madwunso se minum pia o tebedi mu 2 minutes dabi madwunso yo e wadi dia na yemi mesi mabro na shiranka Jesus Christ onu kwasa ke bless better wanim ke yesem dadada ban sabinti moja binti wuswar binti edi binti o boa na madam fu be fa yewantwi ewade fam so sa na yire yare wa Germany o fam se sofu ben na wen say you want me yare o then yare na ye o say minum so an madwun so what o tu ni kafi ko fodia me man direction sa obaka so na me dedem so hey Abdullah won why say god me tu ni kam Ghana baby a lab bi o ye fast by Ghana broadcast ye for G2 hon ye de mi wuru aye na junso no porty bag na de kam na nsugu kam minum na me junso sa aye porty bag ma ye ko ya o si ya do me ko ya o si ye nya wonu ani junso na junso bucket ba ko ye benya ma wo ba wo ha ni se ni Yesu ntumi ya ma suan consultative fee na wo kwa ha yadim ko o mu ye bibia no so rush wonu ano yadim tu kam ko doctor be friend Dr. Amadi papa baby o be Yakopon hira no ye call 37 ye say o no private hospital a trade fair you want to rush me yadim ko me de kam ha o chem report papa o say you want to wonu ano ya do beti apo you want to do ni such shika no so o say the man say doctor bi o ye diabetes aduro wo we La Paz your friend Dr. Koto fanu ko ho ye do papa Dr. Koto say you want to wonu ano wa wie diwanji wo ba fam kaswa fam ko me wu a wo mre mayi ani da so ina asa e fia mitim obia nim say mawu papa ni wantwi so kokofo di ade asa do ben so ba fa drop ya mami o ben ntu be wu nim say wantwi me wu abre mayi mi wu kura to me back aswa yedin betum me dedem wo sa na ruade say Abdullah wo yare te ruade wo dada me jama ye de wo ka chem sem yare na machi do mpe na ba me de two carpet so nyeye me de makonwe ma yeye kwan be no me fa so da me se ruade me yare o se me so yare me da ya me hu se sofu
makɔ baabi no yɛsi dan tententententen awurade mbia kristofo ani o nka deɛ mahu obi ahu bi a wo ha wo ho wɔ yesu ho wo didi kura bɛda na ase ahefa no yesu si aya mo nkɔhyia no sɔfo mibisa yɛatwɛ baabu mu sɛ afi bi aya mo nkɔhyia yesu wɔ baabi mo nkɔhyia no he sɛ mibisa ni me bi akase nkɔhyia no very good na baabi su asu no ho sɛ nkɔhyia no yesu atu mu yes sir de bia kamafo no de bia mo kɔhwɛ muhammad dompe wɔ mecca afi bia omkɔhwɛ baabi a yɛsi muhammad yesu kristo atu mu toilet so bathroom baabi a wo afuom wo dɔ wo subidie wo tututu kɔkɔ frɛ no he is for everywhere yɛntwa ticket and full plane ankɔhwɛ yesu he is in you Christ in you the hope of glory and now the yesu afiri achimeda wo kɔ we ashaman wo kɔ consultative fee wo lord fair wo kɔ na wo mae wo di yesu tu mu wo di ni tukwan Antimi hu ya ni sɛ yɛsi dan tentententi ɛkɔ soro na nipa bebree twa ho ahyia nam si hey den na ɛkɔ so na ɔsi yesu abɛsi dan bi na ɔbɔ bie nam si yesu kwa me hwehwɛ no minim no kyɛ mo nti mo ma me medi anim na ɔsɛ papa na ɔba na ɔsi ɔno na onim yesu sɔfo ni yesu firi soro ɔba pa oh Jesus Christ of Nazareth nam si ɔno na ɔba no ɔmo si yehu no nam si na mo hu ni sɛ ɔno ɔba no yesu wura dan papa na me wuram ni wuram na nkoto mrante mienu ɔmo hwatare hɔ ato obi asi nti ase nam si praise the Lord ɔmo si hallelujah nam si me hwɛ Jesus Christ of Nazareth was one year for saying, some year from Abdullah Suleiman. Or yes, say, who buy and saw Yare. Koya David, and then me so cry me brass, my dragon, so just on maybe him cry. Yes, we did mean that down. Or that's any beyond how bomb hooker apart from Jesus Christ, maybe beyond Wapa. And I done a doctor for this show of Motrima, you had the check away. Yes, when we be the shame, ha, creak, yes, and about church, no man from any assay, no more descending on or yes, you say, would you so moja in I saw your rear court, the manicity me. We be a fridge, we cap your water. 2 minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Just a number. But Uncle Bobo, Jesus, I'm a new one more. Jesus Christ.